abaturani bagira ngo niho babirene bihe cyo kurya kandi ngo bwahatabira rikiriro kuba rabiseho amakagabo nahabwe ikintu bashaba gavumenti okubahwera mwetu betingire bitakurigite bino bireba bagenzere babitahirira twabihiga bitakezere byino kwezi kumwe enzare riyo neza kutwita abana tibine cyo kweru school fees tibine cyo komatanda tukumanye kiturato home seven tugirire mbabazi otuyambe n'intuntu yambugwa kasharra kito mutinga mwe bitakurigite muturya mwe hata twaza kushika kuyiba nabana baza kushika kuyiba twaza kuburaho kutora Government twobiyambi ahira asutwe tukariba ngo twahinga urukure by'ubuhangwa mu rubuhwejo nagira ngo bakatandika kugarizaho chareci bwanyuma yo kushomesa abacitahirire kandi embaje zombi zibandize zikirizana twabire twabagambireho umuncike zitwire kugira kugambira abantu ngo bwire bushikiro bwo bisharara so hati turiya aha mu bwo kugarazaho ebyasisikire geshaha nko kumukureba side edge turiyo tutabe mfurege yabatuze batiremo twenda kugira ngo babase komye umwanya ogu asini anatekwa kushitama no primara shitana he eja neza kustereta stili ortoche mtumbebe yagwa n'amantinyira katakurko kwikumina kumo kwikuminebiri mwana shitamisho mero government rere banje cyo gukora Birungi ashabira baferirwe bihingwa byabo kwekoramwe bibina kibase government okubahwera tubasupportinga na neshitweta alternative livelihood twenda kwishagara kenyuma twaturiyo tubahandika tuza kubeta bekore mu group then project base kuba supportinga no alternative livelihood ehurure getandikira umutabona kanso yansika bitabebembeze by'ubuhangwa n'abandi bariyo no bazomagomborera gandi gasha kwa Juliet Charsima.